Danas je 609. rođendan našeg grada i koristimo ga da naše slavlje podijelimo s našim prijateljima iz okruženja, s našim sugrađanima i stavljamo pred sebe uvijek nove ciljeve na današnji dan i podvlačimo crtu gdje smo to bili u proteklih godinu dana. Trudimo se sve ove godine da Zvornik učinimo otvorenim gradom, da svako onaj ko želi da bude tu s nama i da živi, da je dobro došao, da dobije priliku da funkcioniše nesmetano, da svačije zdrave i dobre ideje ugledaju svjetlost dana gdje god je to moguće. Naš cilj je i dalje da čuvamo i pazimo sve ono što su naši prethodnici uradili na ovim prostorima i da gradimo neke nove kapacitete. Tako ćemo raditi i u idućoj godini, tako radimo i ove kalendarske godine. Zvornik trenutno ima preko 20 miliona što investicija koje su u toku izgradnje, što su raspisani tenderi za izbor najpovoljnijih izvođača ili je u pripremi. Da pomenem samo da ove godine preko 7 miliona konvertibilnih maraka ulažemo u regulaciju korita rijeke Sapne, da smo u pripremi za još 3 miliona konvertibilnih maraka u regulaciju vodotoka rijeke Hoče. Govorim to jer smo prethodnih dana imali narandžasti alarm opasnosti od poplava, pa čisto da naši sugrađani znaju da od sljedeće godine praktično će ta opasnost poplave od rijeka Sapne i Hoče biti svedena na minimum. Očekujemo krajem godine početak izgradnje novog bloka bolnice, očekujemo krajem godine rekonstrukciju zgrade suda kako bismo dobili novi prostor za nove institucije koje će doći u naš grad. Očekujem da ćemo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i na proljeće krenuti sa izgradnjom nove zgrade gradske uprave. Ovaj stari dio ćemo sačuvati jer je to prije više od 120 godina neko sagradio. Očekujem da naša ulaganja u našu mladost, u budućnost našeg grada budu nastavljena. Vi znate da mi praktično stipendiramo sve naše visokoškolce i da jedan podatak koji je i mene prijatno iznenadio, da 150 naših mladih sugrađana su među najboljim studentima na prestižnim fakultetima u okruženju. Njih preko 150 ima prosjek preko 8,5. I to je nešto što nas raduje, to je nešto što pokazuje da ovdje ima potencijala, da ovdje ima mladih ljudi koji su ozbiljna budućnost ovih prostora i da sva naša ulaganja u obrazovanje na svim nivoima prethodnih godina daju svoje ozbiljne rezultate. Koristim priliku da svim našim sugrađanima čestitam Dan grada. U dobru se gledali, više se poštovali i voljeli, toga nikad nije previše.